Which side of the door are you going to be? O fere tu o fai tu o le aia o le tu o le fio mai lo fio lo wani o le tu o tapu mia fai tu o ia te oi. Which side of the door will you be standing in? Will it be the come on in, thy faithful servant, or will it be gnashing of teeth? O le tato mawa utua mawa le mareto e walima whaiupu mo mua skutonu. Our main scripture this morning is Matthew 25, verse 1 to 3. Rapture is the only event in the Bible that has no date. O le sitiama, paulea. O se tūlanga po se mea lea tupu. E leo iai se aso to tono tuspaia. A tato mama ai e whenenga tuai. Na maua Israel, o mea lea tutupu, na maua mai Israel i atanienu, na tusi e perfecta, o mea lea tutupu. Ai pau lea o se vaenga tuspaia, e le ai se aso, fai mai e te le no le aso, ma le tu aso e fio mai a Yesu. Rapture is the only event in the Bible that does not have a date. We see in the Old Testament that Daniel had given revelation of what's to happen and had written down dates and things that were going to happen. But the rapture, we don't know. Yes. That's why the Bible says, for the hour and the day, no man knows. Hallelujah. It's a tower na is that right? Amen. And we don't know when Jesus will be coming to rapture the church. That means we have to live a life that is ready always for the coming of Christ. Say amen. Amen. Ina ia mana malama ai
mamana mga maita so itulanga ko le mea le hao aia na mangi say amen. Na whangatala na ia Yesu, o le maa roa le atua, e wha pei o tau pau e skulu, ka mai whatasi maa o tau pau e skulu. O lo tala noa mai le atua, e leo tala noa mai ni tangata le lalolangi, ai lo tala noa mai tau pau to e skulu, o le ato tangata wa wha laila, say amen. When Jesus talks about the 10 virgins, he is not talking about people that are in the world. He is talking and referring to people that are in Christ. Say amen. Amen. Famai, ole se o le lima ma le silima, ole swau. Ai le tangata swau. Wow. Say oil. The difference between the 10 was oil. Ole se ma o tampauia na o fatasi. Olo la ei le lei fatasi. Olo agala to la mepa fatasi. Olo mumua la to la mepa. Ale nea na ese ai. O tampau ia na ino ene ma lea me popoto. O le suau. O la fesili ia te oi. O amai le ta suau. Say amen. Amen. Ask somebody, do you have oil? Awa le suau. E no ene tu pone pito te iai. E lua lava mea. Ola oti. Poto balea. Say amen. Ole suaula. E loa le pito nai ole ai ai. Pe te iai ole pito e pito toa. Ole susu mai ma fio mai. Ole pito e pito toa. Anu atu ia ai. Ile mea no iai a. Tau whaitalia we. Amen. Ma le lili maonifo. Say amen. Kamai o rātou umaia, o lo papa ai ma pātalitali, i le toe fio mai po le toe sau, o le patua whaia wa. Rona winga, tasi le ka le sia, na whanau uma le ngā uma la apostolo, o lo ngaruru e whai te tono ngā luenga le atua, o lo iai mea o rātou whaia, ai e whainane me tasi o le misi, e lisi maenga, say amen. Sao mama ai le winga lupu foolish for Balea. The word foolish means in English stupid, or ill-informed, or bad judgment, or idiot, or unintelligent, or we know now le upulea or Balea. Ai afasamo ina le Balea. Or tamata e Father Balea. Ele o se tamata ele iawa wina, o le tamata ele anga na whiwhiringa e whai, o le tamata e whio e oi. Amen. Amen. Ma tātou te roa kaumani la o tau le la walu ko le atua. Amen. Praise God. But thank God we are wise virgins. Say amen. Amen. O Tupuola ia whanai. Le upo le atua, o lo rātou whātalitali, o lo rātou ngalulue, o lo rātou whaia ngaluenga te taua na whai ai, o lo rātou whanangalanga le upo le atua, o lo rātou ngalulue, o lo tausia rātou ainga, o lo iai mea o lo whaia rātou, o lo mū whai le rātou na mepa. O le mū le na mepa, rona winga, o lai mū, o lai loa, o lai na malanga le upo le atua, langa le na mepa le upo le atua, e ka mana malanga ina ai. Amen. So le ala, e lo le upo le atua, o lo whaloa le upo le atua. Say amen. And are you hearing the word of God? Whamaila ia mea watupu, a whataritani. Whamai whatasima o whataritani. Ai tau mai waupu e lima. Hallelujah. Whamai a waupu e lima. Wa fatua I mai le, fatua whai a wā, o na tau whai tūne momoe ai leo i nā tō, ua momoe lana. A whatalitali le a whio mai o Yesu Keriso. A whatalitali le, a whio mai o Yesu e sintia le karesia. O le nene tupu, ua tau tūne momoe. Nona winga wā matana le mama, wā matana le mamawha i a rātou. O mea I le atua, o mea whatatau I le atua. Wā matana le mamawha I a rātou, le rātou naftanga ma le atua. Wā matana le mamawha
Awate tuli moi. Mai tau mai ole la mepa. E fa susuluina le la mepa idea. O yuli, amen. No minga ole temi le ole la lani. Ua matua ko yuli le la lani. Ua peise I wale aisi atua. Ua peise I ele Tupuola le atua. Nisi o tangata ma winga. Ma mea wa talia ina le tangata. Ua mata na pongisa. Ole la lani. Ua fata ma ina ele sitina. Ola na tonga e vema papa fine. Ua talia. Yes. O sia tama teke la. Ua pongisa. Ua o mele pongisa. I totono le kalesia. Ua talia le si matua. Ola na tama tene. E tamboy. Ua talia. Watalia, wao se watalia, kulea ila wala tiolai, aisambea wameletua, wale aise mamani, wale aise alama papayaina, wale aise alama tuina tua, tukulana tabawe. Na eso te mumai solo, ele faiso tolua. How do I know if I know my ele tua? Ole tangata bai, e fai lona e le tua mea. Ole tangata bai. A fai lona mai e le tua. Ole fa oa tangata bai. A wane e peronia o e fa pia e leo loa. E le fai se aule mea le tupu ne e loa. A wana le sana no toi fe pia le te oi. Tua manoie e no sana momo. Shake someone's hand and say wake up. Wake up. The end times are here. The end times are here. Oi, se queres se ama logo moi lava. O logo moi, fa fena no moi. Ana te sira fiara moi na te moi ai. You know how you are sleeping in the things of God. Say amen. Some Christians are still unaware of the times that we live in. Hallelujah. Na yele se parangi no waai lana sa minga po sana laua na fai o le tala parangi le fai mai o le maasina le ne i lana Yesu suenga i le ka lena fa epeu e fio mai a Yesu e batu le kalesia o te le tali tonu ai ai ana tala ai o le mea na fesiri mai ele ma pa ia ia tiao a fai e moni o already a pea o le siti ama nei. E sa le siti ama nei o la fesili a te ma e sa. O sa unida laima. O sa unida whanau. Ia e aluma amena whanau. If the rapture was to come today, can you honestly say you are ready to be raptured? Mai tamai, o le siti ama e leo uma ke misiano. Veo tan photo school, na tolima na sao. Ai tolima le io ton. Tangano ke misiano. O tamata falaina. O tamata falaina. Ai na yele mena misi no no lama. Ele ia mai le sitiana. Fai. E moni le tala pe fai a fio mai le ali Jesu Cristo. Nei. Wa mitalo. Can you honestly say you are ready? If rapture scares you, you are not ready. Afai te fefe. It's a manoe o mai sitiama. It's a sabu. You are not ready. It's a sabu. Nana nete lole o langa nete o rai tua. No kali. Tato umai lo fa angin. I don't tell you about ufo angin. Tato umai lo fa angin. Le folinga cristiano le asa. Ai amai o e tu warnot. E lore amio, we lore red. E lore atamia e fua mai ai. Le toi na langa lo e olai I tua. E no mo tamata. Amen. Say amen patalo feles. Pai o. First convert today. Are you living at home preparing like Jesus is coming today?
O le ata le na whaani atu. O le ata ina ia whai loa tua ia te tātou. O mea no tutupu. O mea no tutupu le noro langi le temi nei. Wa paule le tau sama nei. Wa tamia le te o mafue. Te o tsunami. Te o me tutupu e o mai lava a yaso nei. O le mafue le me sila sila iai. O le mafue le tupu me asa nei. Ai ese mafue le tupu senga. Japani, Canada, Mexico. Ese uma mea tutupu. Ameia, o whaino. Ia oi kirisiano, ala mai. Ala mai. Na maia le na moe. Na maia na whatalare. Na toso ia mai. I le whao o tala. I want to solve by Tamoe. Tamoe, say amen. Hallelujah. Do you have your oil? O ia te oil swell. Hamele tala a Yesu marina tolus kumono. O le nei. O e whare anga lua. E te le malili. E te le bebe la foi. O le mea. O te luai atua ia te oil i lo mutu. Revelation says, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spew you out of my mouth. E te no me monga tamata ma whanwhana. E te moi. Esa. Ele ma whene e moi pia e vedema. Esa. Ele ma whaifone e moi pia e malini. Is that right? Ai e te moi pia ea. Ma whanawhana. Lea lai wha mai Yesu. Au e te ma whanawhana. Nanai ma whanawhana e te moi ai. When you are comfortable, you will sleep. When you are cold, you can't go to sleep. When you are hot, you can't go to sleep. But when you are warm, you are comfortable, you will sleep. So the Bible tells us, Jesus says, don't be warm. Ai, atakistanata awal mafanfana. Awal mafanfana. Nela mana yeti pa malu ko tato ea. Ya e mali ya wale e moe se amen. Hallelujah. Nada to siyo. Ole ale lukbo, ole ale mafanfana melea. Ya no, you go by how I feel. I feel comfortable. I feel sick. I feel tired. Hallelujah. Amen. Don't be lukewarm. Don't go by how you are comfortable and how you are feeling. Ora kusini ya te oi. Oe mawhanawhana. I lofo. Anai te no e leo. Lotu lua. E leo lotu lo wainga. E leo whawainga lo wainga. E leo whawainga lo whanau. Oe mawhanawhana. A whai e te la mawhanawhana. E iei na mawanga te tawa lo whai. Say amen. E leo whai na tato whamai leri ie. Anai te leo anu e te whasoa. Whamarati. I lesi tamata o mawhanawhana. Say amen. E leo mawhanawhana le lotu. Because you are comfortable, you do whatever you want. Let's see, Oma, ne sona ne, o misia o toina tuai mai. E o foi no tuai mai, malo kame mai. E no mawhanawhana. E no bebeka, e no mali. It's time for us to wake up. Mamanaka no meo e New Na tua mahofalo roto e kalesia leo. O tala no malo nephew e missionary o South Africa. O fei au i worship center. O le ranu atu e whawhaunga ma pēni te toi ani i South Africa. O lo nefi la lo whewhi au so ia le ma aia uma ia le tīmei o i South Africa. O tala no atu no nefi lea whakasta. Pau tala mai, o le ala walu e ngala whai o i South Africa. Nana wa iei te milena la whai le tatou whatu iai. Na ko lala walu e ngala whai o South Africa. Ko marumata walu e ngala whai. Ma te leo nofo lelei, ma te oi tālai le tala lelei, tālai le whanatanga I tangata, ma te tīma o South Africa.
Tama tangata ia, ele ini fale, e no nofo solo. O tangata po ia, tulo, ele ini fale, po ia, bathrooms, e whamaru ai pe kilingi, e no ratu tangata. O tangata ia, pe kai tamba yaso, ele o inano, ele o le vai. Ona po ele, ia ini, se me o ai, ni vai pun tu no e papena. Au tangata ia, o batu le atua, e o e ameritana le. O atu la ia, fai mai, o le manua safa e kakapole atuluria, a ele no faina e ayama tu mea ai, la tomte le tala no atu ia e. Fa mai la no nefi, e ba ai atu panuma mea ai lima a, le iopo fena o ai le lima, ia fai tau le lua pa yasa le yo se vai. Fai tau mai, lua pa yasa le yo se vai, e parapala, e mangongi le awa, ale fai mai, a ele ai fatasi ma tamata, ele ma faina te tala, le rato fai te toa po rato roto, e te tala no atu ai. O le mea lana tau ia e fai, e o sa fafai lano, o a mani la awa no sa fai ai, fai mai e palu mea ai lima, e inu vai para pala ko ie, para pala ie luo, o vai, luo vai para pala, o vai na e inu vai. Ma mea ai e palu i lima e palu tuate o ai e ia lango, palu fatasi malango, o li anufe, o a umoni manu fetolofi, e palu fatasi. Na ai e lona ia. Te iroa, matua tangi lo loto, natu le atua. Wow, le nofo mato lo fai lei. Ai a se ilo mai fai ne malaunia fatua malaunia sesi. Ai le nofo alo e tawai. Maleng tamata, e ai a mufe, ai a toloa, ai lima, se tulou, e whamamai o la tontino, le se bafu, le se toilet, ai palu mea ai, na umalene toa ingula e vai para, ai whaine mea uma, ina ia o le tala le lei le lano rangi uma, o la fesini a teo e taupou, o anda i au taupou. Taupou nofo. Taupou whanonongo mea ti ngā. O tangata i ele i tupe. E ngā oi solo. E o solo tau so e o lawe ngā pisi. Ngā pisi o le tole se tulou. E o tangata e sa i le mea ai. Ale o atu i le tala ingo tangata. E tala i Yesu. O la venne pitusinio la sua la non matanga. O aina ia avene tala le lei a Yesu che viso. O la pesini ia te oele tampo o au leo fai. O Maria non loto le ia un montamato tutto e calesia. O Maria non loto. Pena te fattori se ia non fideo e fai le assassina. Ai pizza tamo le tua. E ai. Non siamo non rosso, le Atua, me segni per le Atua, andiamo, se firma lui e se mea. Fa mai, e non vola. A fai mortea, lo iede ma tu e cane si se meo telefono fuori. Le Atua non te le manau. I say, God, I want our church to win people for the kingdom of God. Aso umaro o tangata se oli. Aso umaro o tangata se oli. Se oli e whamamau. Oli ai e whamamau. Aso uma. E o lawa aso nega wele tangata oli mai se oli. Aso nei. Ola ai mea ta olo whaia. What are we doing, church? What are we doing, church? Hallelujah. Por eso aún no le se nuestro lima. Y le siento lima. Por eso aún no hay le haga sitiaina, mas le sitiaina. We need to wake up.
Tauna e ana whai mai. E leo toi umi ni aso, leo toi umi ni teini. So teini ole nelo i e lalo lalo. Ua mawhai e le lalo lalo. O na whai ana ni tangata ona. Lalo unga lau tala. Wai loa e scientist. E au wala e whai e nisi tangata pese pepe, i a pepe. Wai loa. Wai loa e scientist. O na wha au mai ia malo si anga o manu. E tu tono tino tangata. O ata ti whanga ia tau te mata e. Pe ora X-Men, Superman. O ata ngā. O ata ngā i loa ai. O mea le asau, o mea le atutu. O le teimi nei. Wai loa e scientist i whai mea nā. Tala le teimi o noa. Ona whamere tana tuspai e tala ia noa. Whamere le se tangata piwa. Le se tangata a mi o tolu po se tangata a toa ona le nei e pei o noa. Lalo winga nata, o tangata na iei e vai taurina. Wa mata sui ai mo lato tino mo lato toto. Lea lai whamatala tuspai e pei o aso o noa. I know it's heavy, but we need to hear heavy. Right. We've been sleeping far too much. Yes. E tasi ai ki e si ti ai wei. Na tato. See the foolish virgins only was missing one thing. They were missing the oil. The foolish virgins only needed one thing, and that was the oil. O tau paumane, tasi lama na mena misi mai a te la tō o le ao. O le ala mena na misi. O le swau. They were missing the oil. No winga. O tō lima ia. O tō lima ia. Poto. Marakalea. O tangata whaora ina uma. O tangata e tau tua ina le atua. O tangata e malama le upo le atua. O tangata fo e whai mea i le atua. A nare mea na ba ai lato o le swau. Te sili mai o le a le swau. Pamai e tarai mai Yesu. What is the oil? Pamai e tarai mai Yesu. Le na aso. Don't te whapea mai ai. Lea ni e. Mātou te lei whaia ea, i perfectawa i lo suafa, po loi moa. Mātou te lei wha maroro ea, i lo suafa. Mātou te lei wha tutu, i e, po pipili, i lo suafa. Mātou te lei te talaina, mato e ta waso, i lo suafa. Mātou te lei tulia ea, te moni, i lo suafa. Lea li e. Mātou te lei whaia ea, i mawenga, i lo suafa. Leli e. Mātou te le whatutu mai e wati i lo suafa. O le tali o te le mana oi. O te lo poi o le tali le o te le mana oi moto. I le whetalai mai o Yesu. O te le loa oi. O le ale suau o lo misi. O le suau le whama Yesu. I never knew you. What is this oil? Because as long as we know the oil, we will know that we will not miss rapture. See, people say, Lord, on that day, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not heal in your name? Did we not raise the dead in your name? Did we not give in your name? Did we not do mighty things in your name? And Jesus said, go away from me. I never knew you. See, you can know God and you can know Jesus. But the question is, does he know you? E ma fai na tato e lole atua. E
they see and when I find. I find my own Atua, and when they tell me to meet them, I make me to see the honor. Fear Atua. When I'm talking about testing my love. Now, I don't think of your two and Emma. Now, I let a fire over to the pool. On a shirt, I'll own a Atua. Some tour Atua. Find me, when I Atua. I trust in men of this. When I'm talking about oil, when I Atua, Yasso, Umar by yes. When I swallow, when I'm talking, when I know I'm a Atua. Nisio tato na me sana tala e supaia. Nisio tato na me ai te talo ai. The face of water. That is the oil. That is the oil that will keep your land firm. Ora sua ole na. Me na fa mai Yesu. A tono te noa. A tono te masari e te au. Ai o te le noa oi. Ai se au. Ai se te mi patasi mai Yesu. Say amen. Tato tula. Time with God. I'll tato tula telefio mayo Yesu. Watatango na iba tuwasaili le tua. Watatango na fahamu na mtendi le tua. Eatangia umefai. Eatangia ilo mafutama mane tua. Going to wait for school is not enough. Loa wai ya oa tuspaia le lava. Ai alo temi. Uno samle laptu ya sai le lava. Ai alo temi ka na oia na le tua. That's the oil. Ora sua ule na. Wa mawhai tato whaia me le lei uma. Ale misi mea pito silo o taua. O le lua mafutanga ma le atua. O lua mafutanga ma Yesu. E ma whaina whapea mai Yesu ia te oe. Te le loa oe. Oil represents the intimacy relationship you have with Jesus Christ. Spending time in His Word. Spending time in prayer. Spending time in worship. Spending time with Jesus Christ every day. Every day. If you do not have a relationship with Jesus, then Jesus' words are true. I never knew you. Do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They do not sow, or reap, or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to your span of life? And why are you worried about clothing? Consider the flowers of the field, how they grow. They do not toil or spin. Yet I tell you,
not even Solomon in all his glory was clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
te